nakushemererwa nyewe no banyita Ankole kandi ndi umukozi mu TV ya GNTV na imyaka yanje ebiri nkora program mu budget yitu hati iki kibuzo cy'uwambuza icyo mwishogwe mbone ntindi kumanye gura kutandike abantu abarukora businesses zitakushana umuntu nataka business amanya ati nashishi yabandi nibwo ndarabeho amanya ati nakoza angwe jini nibwo ndarabeho konka abo tinka bafireho umfireho no gumwishice mo ndaka bashorire biyo gumusho wagira ngo muta Flavia ninda kwanza nakwembozi akabara empungu no jumanye empungu nyamarere so empungu yabwa no mushije akabari yo mworo mushije akatini na sirinji bibiri umushije yajibuza atkonka empungu we nkabo mubiga bata empungu yamjete mbwenu nyina kutwara umunsi einda kutware ukaba umugiga ukagire sente insiyune kagumaniye kweta se uwo mushati kwero no kibasa empungu ete ni kibasa so empungu umushije yatemba empungu akayino mucyara we bakabatakazire nabana bagenda empungu yavuga babire bari aho baye ko munsi ese yibagiremo baba bagiga bakaba bagiga buri muntu bakaba beshongora mbishongora ubu kwishika bagiga butwabe tushongora kare bagwangangure arabantu babire beshongora mbwenu nawo uri akabo mugiga yabo mugiga mununga kuyabiraza kurya empungu yajerete mbwenu nyote ndikwenda ngompe umushara guryaho uninga hajici wampa kuba byonde bintu kwenda mbi kuko kindi kushaba ndakidete ni ngushaba ko uza kurya nabakama nanyonyete shitamenka hari tugena ko rubo inabajini shitamisa hariya tugena empungu umushira ya rero garanga byo nkorire atero nare kwete garanga so umushisha kuyabiraza kuyabira funa abageni astamse mpungwa abantu bakija bagireba ajata ngo ni myono waje ko izo barimwe president wihanga ariyo mpungu yabire mutubiremo yajate nenda kuja kufutaya yari amandikire baro mushaka kuyagire biratigara naza kufitama na president so izo bari kuja kuri yakiri mushisha yareba yampungu yajaterereje mpungu na yestamwe na president akwate mpungu akajihereze nkoko yagereze mere nunji ajide ko mukashenje ngakuriya ajati banoriraho n'abageni mananya na president namaranye mpungu etinyine shonga mpungu yastama mpungu yarya president yija president yasigaye yaraganiso mugige insinigurime no yamugambira ibintu byaramukoje onko mbindebe byagize unaza kumukora ujuke mwe mpungu ekikizana no gomushije kugira ngo kubarefuna omukama wena ko rija kutaya irogo mushisha astamena wakoreshi arena onko ijuke kandi president ko yagire kwisha empungu yarira nkai omucenge ati president ko yamaze kugenda empungu umushije yagenda aza kura yampungu ati mbwenu tinyine cindi kugamba kutamana president empungu etumana yididukurwa ati konka wamureba ati konka warebe yakorganisa empungu tuyamugambire tukonka ahabwachi wansta miso mucenge kandi tukizini tutame hamwe empungu mujete mwe nomanya nyina kutwara umunsi ndije dumesente kuri noza kuba umugiga mbete ba Bill Gates nabana yamujete noza kuba inesente vijata hona ombishaza kutama na president ati mwe no atigwaza kumustabisa ndashana no wensi yona shaya gitembe mpungu na family ye bagenda mwenu bakagenda kubabire bari aho mpungu bayi ko mwihamba itanaroha tumbaza mu rugo kace rero turuke kubamaze kurugaho mpungu yagaruka yazomwanya ije tumushije ndikuza kwesende twikiza n'ibintu bibiri otarindiro mwihamba kwari jo mujenyi nstamise nabo kwari je aba president stame nabo ontiro mucenje nari yanyenga mbwene sigara obugiga ebinakwire ndagano kagenda byona narakwiyo umushije yasigara umwihamba yayebwa yampungu eyamwihiro mu bwo yayebwa aho wacina ritembozecho Flavia oyebiruwe
hona TV eri kutandika GNTV eri kutandika Flavia kwa katandika nayo garahanga bakugura syringes enushu nanguta kubasa oyisire future yawe waita y'abana bawe waita iyo mushija umushaka abana bote binishe iwe ninjira ko rira kasente bako kasente bambegendo gamba TV shisha bishop uriya dare kushishwa uriya ari hufevaniwe uriya murugyo ituturiya bakoze have been there nyona kugenda muri myaka ibi ahubwaci tuturi on complaining ababanda bakucwayingire bagakoreza kasente nito bambi bakatwikaho konka n'ikintu kiri kugurwa noza kucefuza for the rest of your life tikujya ngo baguzire bonka babiri bari abana ninja nabone baza kurebuka so hora warebe rundijo na wadi ngogo ari nakora statements inkezo umwe ba konka it is very bad n'ikintu kibi umugana najya mu Jova to yombe tinde kumanye bikurata konka ntimayisa ngo nakana ajya ati aho rukuruga otayombere to kamanyesha yona no basagata so ogumwishi umwana mu mbuza biyare cyakozire bamuguzire kushisha TV y'abandi kushisha business y'abandi konka we amanyire ngo yashisha eri atari kushisha iyo bari ni bageranga ubirata kujimanya hati yajimanya ubirata karanje nabone umurete business akugwito tuyo ntukora ona we yawe dekanko baho konka ninyenda kwereza advice ondijo akozwe nko gumwishi ukwemerera ukaza inyuma ya cameras ukagamba hari bakama ba abiri n'abakurisi n'abakutuza mweshi botine birunje bakoze katugire mkecho kiyagamba cyabaho batuje ngo bamunyaga nko kwezi kumwe rero yazaga nabaje miliyoni mushaka uwe family yeshe rero naje ngo ndabona omushija weshi we takora bendo bashija reka ntazahari akonka n'ikintu kibi nibeza advice abantu bona barenkanye acuno bapaka sawa rero bakora hereza mukama wowe ishtinisa yeshtinisa ohereze na community yo kuturamo ishtinisa abo konko muntu birero munywano wawe for example to ba staff bagenzi bawo turonde shwara urukumbona we na mbuzi just akasente akoguzirwe kata kubasa nangu no kurisa omuntu okwezi aba DM swaga nibakunda munonga nimwe bare kumpa akagishaka kuganira na nimwe NKORE Media nimpiga abantu abandi the youth nkanye oyire wano ukora umurimo gaje unokora na munonga journalist agama hurire tugo turarye mpaka ngo twagumaho wetaga kugira side income at for example nyoni ishobora masaba n'abandari ha TV nshobora masaba nishobora amataka n'abandari ha TV ninga ndari ha duka nshobora amataka byona senengaziye field yitu ninga sho profession yanje ya journalism mabare